znači ona je odavde, ona je ovdje rođena. Ona ima dokumente iz Londona. A ona gradi. Nije. Hajde, neko uzeti, vi samo dogovorite. Nije, ja kažem, dajte meni 2 karte. Ja ću ovako progovoriti. Nju niko neće raditi. Jeste sigurno? Jeste baš sigurno? Dajte mi zakon gdje to piše. Ajde, gdje? Cijena karti 20 za sve. O, nemojte me molim vas, znači samo pravdu da ovo. To piše tu i Dajte mi zakon. Evo vam, tu vam je zakon. A kakav ovo zakon? Daj mi bolan, gdje piše da je to ovjereno? Pravnik Pa hajde, ako je već tu, onda sigurno imate knjigu gdje to piše. Pa ima. Možete ići. Pa hajde, do Betana da ne da. Danas je subota. znate gdje reći. U vijećnicu ja trebam ići. Ma hajde, ba nisam ja. On će vam isto reći kao ja. Isto, vjerujem. Znači, mi moramo ispustiti kako je nama nadzor. Samo da ja pitam, sad neko će, jel, kad ja ulazim tamo, neko će, evo samo recite, je li fair? Is it fair to charge people who are not born here to charge 20 marks and people who live here, they charge you 6 marks? Is it fair? They take from you 40 marks. Normalno da nije fair. Možemo mi nadaš, nije fair. Jel to u redu? Ja, ali ja ću vam. Nema veze, Znači, moraš imati ličnu kartu da se možeš voziti za 6 maraka. nije fair. Mislim, neće me neko tamo hraniti tu. Imamo mi ličnu bosansku. Ali isto tu. Zašto imamo državljanstvo? Imamo državljanstvo, zašto? Evo, kaže moj direktor. Dajte lične sve, pošto kaže 6 maraka. Ja idem, sve su ime građe. Ja ne bude to bosanski maraka. Vidimo kako. Mač Evropski dio zemalja članci. Primer na Žičaru, Dubrovnik, Posljeće. Znate li gdje je Dubrovnik, gdje smo mi? Gledamo možda pored Dubrovnik iz Zare. Na primjer, cijena ulaznice u Pompeo u Italiji. Za domaće 6, ako imate ličnu kartu. Evo vam nabrajam, sve nabrajam.